Slice. Siyana, wabona bani? Amanodwa ma. Hey, ngiyangeza. Conditions aya. Cha, futhi sithathu. Yeah, manje. La kuyiba la man. Yeah, Yini man. Ngicela phandle funini ngicela ngoyenza ndona ndakathana. Man, please, man ngama. Izinto, ngamela manje khangela ngoku yami man Slice man khona ngoku yami uyibona mhlawumbe ngoku yami fit by lami. Ubayila. Angikhangela ivulele kusasa but ngoku ngiyabuya nesike isikela hey ngoku yami ayibethi phayana fundi. Njengoba ndisicela ngamanje ayisebenze konza phela into yendo yabo. Yes. Lo wakubhizi kangaka la wayeza. Jonga siya ungajonga izinto ezininzi. Into ziyafana zabani. Ngabe ngijonga ezininzi apha. Ziyafana izinto. Ziyafana izinto apha. Akucinga ngijonga izinto ezithintile inkukhu ziyafana. Ngangukho. Ayithatha ingaka. Into encengaka. Ayifaka amanzi. Ayifaka umbona. Ayifaka amanzi. Ayifaka umbona. Uyibona ingaka yana nje. Bazi nombona. Ngoba inkukhu yakho ndiyakuvela la wayeza yabo kudala sikhangela apha uyinathi mama ningathi phone yami yakhala. Yayazi kalokho abantu bakavuma. Ngosiya bhecha lo. Awufuni siya bhecha. Hayi so ifoni ngasina ka Slice baloni le hayi wrong number. Hayi wrong number. Lo muntu why izofonelwa kum kodwa unefoni yakho? Unela ifoni yami le. Eble? Le. Hawu yaphazama. Jonga siya. Abantu la yami andifuni siqabaniswe ngabantu. Ayixabanisi buthi. Yabo lwenze ka ifoni yami le. Ufuni wami zicustomers zami Boti uyabona le phone ayifumana incinci ngayo Intoni le phone Intoni uyabona nje bingaka nje le phone boti ndayifaka umbona ndafaka amanzi wangena Instagram ndafaka umbona ndafaka amanzi wangena WhatsApp ndafaka umbona ndafaka amanzi wangena Facebook ndafaka umbona ndafaka amanzi wangena Twitter uyabona ingaka nje ine volume ine camera ine screen protector ine noni ngamanzi nsibam ngamanzi nombona asibam ngamanzi nombona uyaqonda so wena hamba ngofuna ifoni yakho kule ndawo uyibeke kuyo ungakulinga uzobhayizela efonini yami ifoni kaBlacha le Nanamu ndiyakubona manje ngathi uphethwe lunqano awuba usela yinoni fonini water Shomam ubuthe une-meeting mali ozayingena mabela yimi imafoni mangabe ngathi siyaxabana apha ubuthe une-meeting ozayingena mos online ndimkile man Papa isithandwa sam yawa